iri kure Meru kuma na traffic nyondo wa road show Jeff no control agakiria amana reflector dauma oguo tu no control agora gari si arugamio guo sigoka koguo okay adocio how can you rate his work as a policeman kidogo ni kale avisi ndekusirehaga hamwe ukaibwedora Bora no ni ageririe by the way no tafadhali munene itwere ku mutirita munene andu akiria amuga mutiriti munene itho munene mwatuhuthiria munene witu mwatuhuthiria munene ithu ni ora control traffic ate hede ya road show na nginya ndahetwo reflector na nginya mutina munega reflector ane mukuhe kirori kyo ka umenda gutwira atia wenda riu kuga ivi tigo tari munene munene ni mwezi ya Meru sithia guthie tamira abu chugeni uya mkubwa mjua Jeff Kuria ni boss wetu anafaa kuota na bodyguard nikio ndenda gathie makina karuibo karibu na guaya karuibo sawa aibo kwa sawa tondu wa hi ndu wake wa ukorwe sawa karibu guaya taki matige kuhuthira munene na meru emukurino ni ekuoneka gatakate kando munene itu na bati guthi na ngari ya wira-ini yake kana riu ure kuronekana muthuri ucio araikara kirori-ini serious yacoke Nairobi yacoke Nairobi gukinya hanu nego control traffic iri na ni tuonire ni wira uri kungera rutithia hindi yo ri ara control cia ngari cio kuira-ini kare ngari cio ndu kiruta go control kiria yo ndiru na bomero tembea gari enda sakari wewe basi traffic toka hapo wala nisimame wewe na unja vaa uniform wewe pelekeni hizo magari zenu za rondo na huko wewe kumbavu tunataka kuleta miraa wewe kwanya ni askari mgani huko na ndevu na unaenda uniform wewe toka hapo wewe mkubwa bana hivi wewe tetera ate ni kiongozi wa Inoro hii siki huku ni moga moga ulivia mwana na wizi moga na wote tukolida kwa moga na zamurageria munene itu atia tubati na komwira atige gutinda control traffic I'll behave ta munene kundu ku yes niki ekidiri akana itu ahorere afange wira ahorere afagite wira oguo niki none arekire gato no na thio banga na ku na menda na tiga ofisi ya au na menyere icio twina Benjamin twina u kai ndigwite ko hutha akawathi ndigwa ndeto cia guku niwe ini kabagania mundu ninde ari ndugamirire session yakano aka ando the magiro guku ona no unengero ofisi ya mundu we unyerere maguta ona no unengero reception we ama director we wake thieta resi uko ni thieta munene ni munene handu hothe ona Benjamin anajirire I respect your work munene handu hothe ko ni Benjamin wa control traffic Meru munene to munene aiko ni Benjamin wa control traffic Meru Jeff Kuria no ni kuna ati wira ndukurugama wira ndungirugama tondu ati gutiri mwire ni afisi ndungineo gathuri to betutikaniria hawa afisi wezi patiwa wa afisi watu kama wewe kwani sina qualities hata moja quality gani okay kurora gwoki kurora ndo serious mena maisha mimi sina maisha ni hater utakikineo afisi sabe ni hater why should I'm your sister I cannot dugineo ona tukituko promotion dukanesi yorwa promotion guku twinawe atuwezi pewa akunyandikite marwa maigete gutiga guku ati nyona kana gutugerio hani ndugiheo duki assistant wa Benjamin ndugihona taruta kegurie ri yuko ndikarite miaka 7 etiguo na makeria ko promote nduigana urio guku atire aingi muno Jeff tiga Jeff ona njukwa gitu ithu ndwari guku riokite tiga uguo abethikererie niguo wari kutia kuigua uru riokite wari kuo Benjamin ire agitua mundu wa Jeff ndwari uguo no magegicagurire mwanake munini tiga uguo ona nitukona kireto group tungi guku twa gu control horo ye music orane ona kamwe we ro network aliku nie kafanie nie ngioe ndingihota ro network aliku mimi siwezi juice wezi si mimi sikatai ndikituka rida nie ndire mutongoria ni ndikinigiri ndidi na maguta motongoria oko we ndu andika kioneki gyaku na ndemu anene ndigukiandika Kenya mugitangiandikika ni gyakwa ni nyandikite nikio the power of the tongue ni wewe andikire nikio ndo matharakio nikio ndo magwandikire the power of the tongue I confess ni dina power dina leadership skills ndio certificate the presidential kifakini hayi wana turo ana sifu kwa nyuri sifu tukihigicanagira dawa ya kulevya na miratina Inoro shesheni hakuwe nawe.